Paralong. Aling ini sengap sipang ya ki kubor na kitub jingtim. Ka jingketaj ka HSBDP ke pen pulom ban yo MR kasi. Ngi penyeng. Sau pen riungut. Pi penjob tangkat wengut. Sajubab hi ong ubak pol lengdo. Menta kesengi ke nyo tering. Ulber. UMLA ke UDP na West Shillong ubak pol lengdo. Ulabam semai menta kesengi. Kum Menteri Ketenat Sorkar MDA 2. Ha kebekren syakinong tok kubor. Hadin ba ulabam semai. Ubak pol ulaong. Ba kejing dawa. Ban long menteri rang ba kejela da ukasi. Kan long kebae. Ha ba ki klem ai kejing kersian bapura. Ya kiseng rilum. Ha ke eleksyon kebadang sudem. Upaj ba udai bantip. Bengi ke UDP. Lapen yekun. Sau penriungut ki kertong. Na ki parti Henry. Pipen job tangkat wengut. Henry. Dawa seban yo menteri rang ba dau kasi. Na ingin la. Sajubab hi. Ubak pol ula kedeu. Ru ba kejing kentaj ki MLA ke HSPDP ban ya trilang bat ke UDP. Da kebalik. Ban pen yeso yalade sya ke NPP. Kadai kewei na kedau ke ba. Lapen pulom no. Ya kejing temu ke ba. Ban sen syar hi kiseng riulum. Kejing kela menta kesengi. Kewei keseng trairi. Kala kentaj ban ya trilang. Keseng riulum. Kabayeng na ka benta ki kasi jentias din. Kila kentaj ban ya trilang. Bat ha ke klip mat. Kaba kila jak no. Na kejing yalang. Ngilas ngutu. Bangin om don syu. Kejing keng. Ngin om lak syu. Te. La pulom no kejing temu. Kublai shibun.